पाउचेद युमफम ओइबा मरोइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी आइखोइ पुनमक पुक्सेल सेंगना थबक तौमिनबा चंगे चौखुटपा मिपाल तांगदबा लाइबाक अमा ओइगे हाइरबदि सासन पाइबदगी औना लौमी सिनमिसिंगना पुक्सेल सेंगना थबक तौमिनबा चंगे सासन तौरिबसिंगना थबक अमा पाइखटपा मतमदा आइगे मिगी खाइरबा अदुगा लौमी सिनमिसिंगनासु पुक्सेल सेंगना थबक तौदबा तारबदि चौखुटपा हाइबसि कैदोंगै दोइसु ओइथोक्लोय मिसिंगदी नोंमनोंमगी हेंगलकली अदोबो जाथोक पुथोकदरबा मफम क्याना नोंमनोंमगी जुंगकै इंडस्ट्री क्या साजलकले मरमदुना मतम अमदा सही अमदा पाकलबा लबुकसिंग अमुखक लौ उदुना मतम सागना लमहांग ओइदुना मांगहलंबदु ngasi इथै लखुंगी कुदोंचाबा फंगबा मफमसिंगदा लौरोक अनिरक लोकनबा यावरकले लौरोक अनिरक लोकतबा मफमसिंगदना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मखादा लेबाक लेहौ चांगिंग तौरबा मतुंगदा मफम अदुगा चानबा महि मरोंसिंग थादु राबी की पोथोक क्या पुथोकनबा होनरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टेट असिगी तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा लौमीसिंगना आलू थाबा हंगाम थाबगी थबक चथरकलिबा असि यामनमक तंगाई फदबा अमने पोलमसिंग असि मणिपुर मियामना तंगाई फदना चंगदबा यादबा पोलम अमा ओइरे लोइनना हंगाम मरुदगी सुंग्लिबा असाथौ लमदम असिदा फजना पुथोकपा ngamdabadagi मिरमदगी नोंबदा गरी मपोट मपोट पुसलकले मिरमदा पोट की ममल होंगबा तारबसु लमदम असिदा यारपा मतमदा पोट की ममल सरुक अहुमदे अदमक हेंगले हेंगलबिगी मरमदी पोट पुथोक पुसिन गी भारागी चांग हेना वांगखिबदगिने वांगखिबगी मरमना ललहौलु खराना मणिपुरदा पुसलकलिबा खुदिमक टैक्स तौरे टैक्स लौबदा नतना गोडाउन टैक्स आइदुना अमकसु लौखलकले मसिना मणिपुरदा पोट की ममल वांगखलकनबगी मरम अमसु हेल्ले असिगुंबा कया असिदगी अखोइना खरदा वरबसु कनगे हाइबा तारबदी मणिपुरगी लौबुकसिंग लौ लोखरबा मतुंगदा लमहांग ओइदुना लैरबसिंग असि संगननबगी पंदमदा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पाइखलिबा थबक असिदा पुंगनिंग चंगबगा लोइनना थमोइ सेंगना थबक तौबा दरकार ओइ अदुगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लौमीसिंगदा मरुक मरांग पीथबा मतमदा मिचंग संका नाइदना थबक तौगदबा मियोइसिंगदा पीनबा होनबा ताइ अदुदि नतना खंगना चानरिबनी आइदुना थबकति तौदबा मियोइदा मरुक मरांग पीथदुना मांगनखिबा तारबदि मदुगी कानबदु फंगबा ngamlaroi डिपार्टमेंट पाइखलकपा थबक अदुदा लौमीसिंगना थवाइ यौसिनदना इसा इसागी इनकम ओइनबा होनबदा नतना लमदमसिगी इकोनॉमी फगनबा होनमिनसे नागलमरोमदना माइहौ लंगपोक तोइना थोकपा मणिपुरदा माइहौ लंगपोक तोइना थोकपदगी मियोइ क्यागी पुंसीदा अवा साइथेंग मायोक्नरिबसिंग असि थोकनदनबा मियामना सेक्शन बच्चमे स्टेट असिगी ओइना माइहौ लंगपोक तोइना थोकनबा मतम हाइरगदि असित अवंथा हाइबदि फाइरेल लमता मतमनि हाइबा याय फाइरेल लमता हाइबसि मार्च एप्रिल थाने हाइरिबा मतमसि नुंसा साबा अमदि नुंसि चितपा मतम ओइबना युंगकै मई अहुदना चाकपा मतम ओइबना मियामना सेक्शन पमथोगे माइहौ लंगपोक थोकपा मतमदा कनबा ngamdabagi अवाबा कया मायोंगनरे ममांगै माइहौ लंगपोक थोकपा मतमदा मियामना लाइना मई कनबा ngamlame मरमदे मतम अदुदा लेकाई खुदिंगी इको पोखरी सिंग मरांग काइना लेबदगी इसिंग यावरपा लेरमदे मियामना इकोमदगी इसिंग लौदना मई चाकपा मुथतपदा असौबा मतेंग ओइरमे अदुबा हौजिक्ति मतमगी अहोंबा लेरखिबदगी लेकाई खुंगंगसिंगदा लेबा असौबा इकोमसिंग पक्तनना फमजिनदुना इरुम पाखल कम्युनिटी हॉलसिंग सागतनखिबदगी इसिंग फंगदबगी अवाबा चाउना मायुकनबगी मथक्ता माइहौ लंगपोक थोलकपा मतमदा मई मुथतनबा इसिंग लेतबदगी मई जाकपा अदु येंगदुना लेबगी फिबमदा लेरे माइहौ लंगपोक कन्नदबा लेंगाकी लेरिबा फायर सर्विस मई कनबा मतम चना पाउ पिरबसु मतम चना लाक्तबदगी मई जाकपा लोइरबा मतुंगदा थुंगलदुना अयाम्बा ओइबदगी लन थुम तुमना चाखिबदगी अमुखना हौगतपा ngamdabagi फिबमदा अवाबा मायुकनरे असिगुम माइहौ लंगपोककी अकी तुजुंगलबा थौदोकसिंग असि थौगनदनबगीदमक मियामना मतम पुनमक्ता सेक्शनना लेबा मथौ ताइ हौजिककी मतमदा माइहौ लंगपोक थोक्तुना युंग कै मांग ताकपगी अवाबा मायुकनरिबसि अयाम्बना इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ओइबा कुकिंग गैस लीक ओइबदगी अयाम्बा ओइना थोकले मतम अमदना उवाना साबा युमना अयाम्बा ओइरिङै चक्संगदा चाक थोंगबा नत्रगना फुंगादगी मई हौरकपदगी मथंग मथंग वायरकपा नत्रगना कैंडल अमसोंग लैंडन बुदोन चिंगबदगी वायरकपदगी माइहौ लंगपोक थोकपगी थौदोकसिंगना अयाम्बा ओइरमे लोइनना जुम जुमदा पैबा चारू अमदि इगी इकुसिंगी मनाक्ता मई हौबा कनागुमना चुरुट बेरी सिजनरगा मुथतना हुंदोकलंबा अमदि अगांसिंगना मैखेत पारगा सानबा असिना चिंगबदगी माइहौ लंगपोक थोकपगी अवाबासिंग मायोक्नरमे अदुबा ngasi honglakliba amadi chakhutpagi maikeida khumang changsilakkhibagi jungkai hamba building onthoknakhibadagi mahiu langpok thokpi sang hantarabasu section dabadagi
electric source circuit oiba amade cooking gas leak oibadagi mahu lakpo ki thodok sing toine thokpadagi chahi kya changna chunom duna tanjaba lantum kaya ut on khibagi laibak thiba thodok sing gi awaba mayuknor khebane electric short circuit amade cooking gas tagi thokpa mahu langpok miyamna irai laina kanbak ngamdabagi jumma madagi amada mathang mathang waina duna amanga ta thokpagi chang wangkhalakiba asi thogandanaba miyamna matam punamakta section pham thoge loinana lengak na mai kanaba distriction da thamliba fire service station sing wasing agat an bagal iroinana firemen sing mathau da mapukning changhan ba amadi makhoi ki mathau daba matam ga chunaba equipment sing sinjana ba thorang lokhat pham thoge makha tarakba atopa pau amadana mapal dagi changlakpa miyoi sing aduki madek section thawang gi lokhatse malim gi leibak khara da hojik covid-19 ki anusiba strain sandorakduna leibak khara dadi laichat asina yamna chauna misi mina thogalle Bharat ki state kya dasu hojik covid-19 ki anusiba strain sandorakduna misi mina thogle laichat asina misi mina chauna thogaliba state sing ki manung da Maharashtra Kerala sing basu mangjil thana challe maramaduna laichat asina Manipur yauna khongjal jangna sandorpa yabagi akiba lei masidagi ngakthoknaba India gi atopa state sing dagi nongthakta amadi lekha gi lambi da chaklakliba miyoi sing thindabat tawdana COVID-19 ki test tawthokduna lokotpam thokpa thabaga du lokotpa chungani madu natana mamangda tawkhibagum mapandagi changlakpa miyoi sing adu COVID care center sing dynamic kyani pulap thamjendana matam jana test tawthoktabadagi miyoi amadagi amada laichat asi paksana sandurakpagi awaba adu handakdi amuk hana thogandanaba sarkar amasung miyamna honase Chief Minister nasu aeroplane da lakpa miyoi sing da natana leikha gi sarukta Imphal Jiribam amade Mauget rom dagi Manipur da changlakpa miyoi khudima khudakta COVID-19 test tawthokpagi thabak chatharagani aina lauthokpa laikhre masimak yamna thaganingai ni Chief Minister na lauthokkiba wafam asi thabak oina pangthokpana laichat asidi ki ngakthokpa ngamgane Manipur da COVID-19 active oiba khaji khakta ngaisalakle aiduna miyamna thausadaba tawroidabane COVID-19 ki SOP angna satuna khusa toina sengna amdokba marks upagi hainabi thamba miyamaga amaka phut taruk lapna leiba loinana hek jariba makai miyam punbagi ainabi asi thadokadabane laichat asi ngakthoknaba khonabada sarkar khakta da inthokpasu chumloi isa na wakal tana section thawang ki thabak lokhat jagadabane maramaduna Manipur gi mapaldagi nongthak amadi lekha gi lambida chaklakliba miyoi sing asi khudak ta COVID-19 test tawthokduna section thawang ki thabak chap chana lokhanaba Manipur sarkarna Laijabi thadun khorapam thoge maragasi the active member haibasigi wan thok khangko Pripak Pro gi active member ni haina baral piraga phariba wangkai thangkapat mapal dagi aiskanba Elias Abu hairibase lubke active member nate active member haibasigi wan thok khangna maral piba yaba yadaba yangpam thokpane active member haibasigi wan thok khangko haina Pripak Pro gi serul amana haire People's Revolutionary Party of Kangleipak Progressive Pripak Pro gi Senate Publicity Officer Melaina Thadorpa Serulna Hai India lengat ki miyeng makoi ki mayukta lan ahurabani natragana makoi ki mayukta uangang labani haiba yompham da yawul singbo allopun werba kangbuni harga lagle matang asida thamninglibo wafam de lengak amagi asoi batakba khunai gi wathok lanthok ki hawrapam takpa politician sing yauna miyoi kya am leire haibasene Zerol asina hairiba miyosing asisu arlopul oiba terrorising aigadoribra aina hangladuna Pripak Pro na lenga ki mikha poningdabagi pandamda ningtamblan ahujarpasu iraicha singda asoba saithing pirba drug senja thumja aranba mai khutambi khunai gi mihat mipul kaya asibusu nathairaga thamba yade masibu thengnafam thogi aina lawe hojik thengnariba lalgai kya sum yamdagi mateng lawe yamna phongna hairabada karbar tawbasing dagi talap chauna phangbasing dagi makhoina ngamjaba mateng khara lawraga takle nakal khara da khunailon nainaba Cochlear singi pautak lawraga drug talai churapa miyoi kyasu lubna kausilaga di addiction thorang tawbiki masigi thorang asida hidak langthak amadi section thorang ki pautak ta mateng kaya panglakpat lai hariba tengpang dibasing asi Pripak Pro gi active member ni aina phom thokte Laina se laba khunai asi phanning ba miyoi ni aina lafam thokpane khangbi kedaba maru eba wafam di doctor ki thodang da kana namaral leibano aina khandongnade adugumna security ki forcing nasu misam singna leba ki afa batawbasu mara leirabani aina lafam thokte Pripak Pro na Government of India ki meyuk to khulai pai bagi lan haure adu khaktu uraga
ꯃꯤꯐꯥ ꯃꯤꯄꯨꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯑꯁꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯆꯩꯅꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯟ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯖꯧꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯁꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯕ ꯑꯉꯝ ꯑꯊꯧꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯊꯅ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯖꯧꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯨ ꯅꯩꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯐꯩ ꯆꯨꯝꯅꯇꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯆꯠꯊꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯖꯧꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯨ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯈꯪꯕ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯀꯟꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯎ ꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯌꯨꯇꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯦꯖ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕꯗꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭राꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯁꯕꯁꯀ꯭राꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯦꯟड ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ